Invain che bayule tun rama chuan gentle nikin chungchang kan tar lang anga tin Israel te shem an ni hun tu chungchang te le thunga inom dang tam tak kan tar lang le don ani chumi main ka channel te ka video te men share sak le zel ula tin comment section a khan in ngai dan te han tar lang le zel ula kalo en ve zela in zerbel lam po ka mang ve zel ani thupuya kan lut le to pang Bible chanchin thalu ka ziak bung som ni pakhat chang som ni palia chuan gentle te ni yakin ma lo zong Jerusalem khua chu gentle te ra be no mang ti kan huwa mitam takin gentle nikin le gentle te fam kim na hi an ngai pol fo thina wangin kan lalpa lo kal le na tur thuwa ring tu ten kan lo hmuh dan tur le eng tiangin nge kan lo in buat sayang ti te hun nu nga thil lo thlen dan tur le sakol lo ram lo din chua dan tur thuwa Bible hrilok na thu dik lo taka hrilfiin zirtena dik lowa mi sang tam tak an hruai bo mek to a tuna hian lalpan thu tak zirtena dik chu puan chua adu ta a chia lo tlom tak te mangin puan chua atum ta ani he thil pani te hi thil sang dei hun san dei a lo thleng tur karin hlat tak ani a nima sela mi fing tam tak te poin an ngai pol fo si ani hun thuwa kan chian lo chuan ring tu te hian kan lalpa lo kal le na second coming hi kan hmuak sualanga chumi ni chuan ruk ru ang mai in min nang nge yang chu wangin hun chin chena te hi kan chhut ngun apoi mo em em a lali suang ei poin apoi mo thu min hril ani mathaya bungsom paruk chang thuma kan hmu kha gentle nikin ti hi a thu atang ngot po hian Jerusalem kho chungchang thu soina ani ti alang renga gentle te fam kimna te ro hi chu khovel pum huwa pania tin nikin ti le fam kimna ti thu po hi inzul hle ma se danglam takan nia nikin ti chu hun top soina nia fam kimna te ro chuan mabak ala nei ani ti chuan gentle nikin ti chu gentle te hun top ti na ani chu Babylon saltang chuan huwa po Israel te hi namdang gentle te rabein an om ta renga Messi an nga hlel na chan ber po namdang te lakata zalen na an thak hlel wang ani bera heti hun lai po hian rom sarkar chak tak le khau tak mai obbein an om mek ania an khopui thiang hlim Jerusalem chu rom sarkar ayo governor thut mun ani nge ani chutiang chuan Jerusalem chu gentle te rabein om mek ani chu Michan khat chuan tuna po Jerusalem chu gentle te rabein alo om renga lom ti in Muslim temple Dome of the Rock hu an kok thina nima sela khulai Muslim temple din na mun te mai khu chu Jerusalem khuwa ani lova amero chu khulai mun khu Solomon temple din na mun kha nia Judah de tan chuan mun thiang hlim ani kum khuwa reng don ani Abraham an afapa Isaka ahlan na mun kha ani e antia achunga khuan Abrahaman afapa ahlan na mai cham lungkha ominan soi nge ani tuna khulai hmuna Muslim temple ding khu chu zol nei Daniel soi ti cheu tu ten om mun thiang hlim ding ati jok gentle nikin hi Israel de tan chawa poimo le hlu ani lowa zol nei te hril lo thu thlen dik zel na le hun chin chiana ani awangin keini tan takpo hian a poimo a chu wangin ani na tak kan hriat chian theinan Israel te chanchin malam dewa changin kan soi chan le don ani Israel te hrem hun tur tin han chan le photila pathian Israel fa te chu athu an oi chuan malsom atiama athu an oi lowe ro chuan a hrem ngei don ani ti voi tam tak a hrila athu an oi lova a hrem dan tur a soilok te zinga Leviticus bungsom ni paruk chang som ni pali thu hi han thlang chuak lokila keipo nang mani kalzong in ka omanga keima nge in suala wangin voisari ka hremang cheu ti in ain ziak ani heta voisari ti hi sap tong lama chuan 7 times ti ania hei hi a translation dik thei thoma se hun sari ti tur zok ani mela Israel fa de chuan an pathian thu chu an oi tak lo wangin pathian chuan a hrem tangeya voisari emni a hrem tak nilo hun sari a hrem zok ani hei hi hun kal to ania Israel de chanchina adik na chu kan hmu ani a hrem chan hun po Babylon saltan kha ania
zol nei Jeremia ka a Pathian thu chuak chu hei hi ani ka thuin ngai thak lo wangin ngai teu marlam namzong zong chu ka cha anga Pathian thu chuak chu anati ka rong bol tu Babylon lal Nebuchadnezzar po ka cha anga ani chu heram le chung om te le heng vela nam om zong te bei turin ka ron hruayanga ka ti bo ral de ranga maktia le chek khuma le chiao renga tan ka siamang tin an hena ta lim na thom le lom na thom te mo nei tu o le mo o te bu ro thom ri le khon var eng te kala bowanga heram pum pui hi a chianga aramang tin heng nam te hian Babylon lal rong kum som sari an bolanga tin kum som sari aral nuwa Babylon lal le chu nam chu kaldai horam chu an sual na wangin ka hemang kum khua in ka ti chiawanga Pathian thu chuan atia churam chunga chuan ka thu an chunga ka soi zong Jeremiah nam zong chunga a soi hele khabu wa jiak zong hi ka thlen ti rang nam sang te le lo ro pui tak te chuan an zinga an midu an thing don chia an thil ti ang zel le an kut na thong zelin ka thung rul don ani Jeremiah bungsom ni panga chang ria changa chang som palia kan hmu ani ti chuang Pathian chuan fathuai lo Israel te hremna tan Babylon lal Nebuchadnezzar a thang ani chu Israel te chanchin zel tangin Babylon lal Nebuchadnezzar manga a hremna chu hun sari in channa ni ti kan hrenghal theya amai ro chu Babylon tan chuan kumsom sari chau ruat ania Israel te hremna tur hun sari seizong ro chu kumsang ni zanga som ni zetani hemi kan hria theidan chu hetiang hi ania hun khat chu kum khat ania hun sari chu kum sari alo nia kum khata ni zathum som ruka oma ni zathum som ruk chu pasarya kan puntir chuan hun sari reizong chu alo chuak meidon ani amai ro chu Babylon tan chuang kum som sari chau ruat ani awangin Babylon atanga kumsang ni zanga som ni chunga Israel te boy tu tur Gentile ram in hlan chhong zel tur chu lal Nebuchadnezzar mu manga le Daniel hne na in larna in van Pathian chuan apuang lok le veka rom lal ram thlengin apuang lok ani Daniel bung ni chang som ni panga changa linga te bung sari chang khata changa chang ria ta te kan hmu kha ti chuan Pathian Israel te a hrem chan hun le hun sari reizong kan hria to awangin Israel hremna top hun tur po kan hre thei to anga hetiangin Israel te hrem channa Babylon chu BC zaruk paruka alo in chana chuta changa kumsang ni zanga som ni chuan AD lam akai to awangin kumsang ni zanga som ni atang hian BC zaruk paruk kan payanga Israel te hremna top hun tura ruat sa chu alo chuak meidon ani sang ni zanga som ni atangin zaruk paruk kan pai chuan sang kha zakwa som pali alo chuak ta ti chuan AD sang kha zakwa som pali hi Israel te hremna hun sari top na hun tura ruat sa alo nia hei hi Daniel abung kwa chang som ni pasaria top na lo thleng ngei tura ruat sa ti ania he hun saria Israel te hrem hun chung hian thu an oilova Pathian dina hremna tur Deuteronomy bungsom ni pariata asoilok te hi athleng dik vek ani ti hrengrengela chumi hnuwa Israel te omdan tur le khovel ram tina nam tin zinga ati darna mun ata anma ni ram ngeya a hruailu le tur thu chu bungsom thuma hian asoi le ngal boka chung thu chu zol nei te mangin voitam tak asoi non bok ani kumsang azukwa som palia Israel te hrem hun alo top ta ka chuan Pathian in asoilok anga thil lo om le tur chu Israel te anma ni ram ngeya hruai khom le chu ani ta a kum tam tak khovel ram tina ti dar om to te hruai khom le na tur chuan khovel pum hi a hong lo thei to lova chu wangin khovel hor hing lai thamin indo pui pakhat na alo chuak ta ani mitam tak chuan indo pui pakhat na kha Pathian thu tiam thendik na tur Israel te anma ni ram ngeya hruai khom le na tura kongbot saina ni ti an ngai tuak her om lowe hun rei tak atang to khan Juda te chuan an ram nei le theidan tur hi an lo ngai tuin nasatakin an lo bei thin to a nima sila pa hun tiam a thlen ma chuan omzia anei thei me ulo ani antana thilti harsana ber pakhat chu
khovel ram tina nam sang sang kara an lo dar zo to a tran rual a har sa to em ani kumsang khazani sumruk pasari khan nahama ni desale a ho te chu Spain ram atangin an ron kala ram tina juda dar ho te in zom khom le dan tur an ron ruwa man thara kumsang khazali sumriat paruk khan Rabi Obanisa Bartinora khuami chu Jerusalem aron luta a hlen tangala chutianga kong sang da pa an ramalu le dan an ngai tua an beilai chuan sangkhajanga som pasari khan Turkey hoin Jerusalem chu an runa an ople tanghal ani nima sela juda de po an beidong mai bik lo an ma ni ram nge ya hruai khom le chu an pathian thu tiam ani tian shareng ani kumsang khazaria somko pasaria chuan Zionist Congress masaber nei anita an thu pui ber chu Home for Jewish People in Palestine by Public Law ania chuta chuan World Zionist Organization WZO din ania an hruai tu chu Theodore Herzl ania an mani ram nge an pu Abraham hena pathianin apek kanan ram le an pathian hing omna khopui Jerusalem chu neilet le nge an tum tata sangkha jokwa pathum khan British sarkar chuan Africa ram chaklama juda te chu rampe katuma nima sela World Zionist Organization hruai tu Theodore Herzl chuan pathianin apek ram nge ya juda te chu an cheng tur ani tin a hnial ani Balfour Declaration ti hi hanta lang le ta ila sap tong ani ya maro chu kan soi fi anga achiang ur mayang pa hun tiam sangkha chu ko som pali alo thlen meu chuan juda te an ma ni ram nge ya lu le theina tur kong alo in hong chan ta chu indo pui pakhat na in a hrin chua ani indo lai khan silai hlo zen tlak chama wangin Great Britain chu amang ang hle meya chung lai chuan silai hlo chu South America khomwal ram pakhat Chilia thil lai chuan a hmun ami an lak hlo chi khat atanga siam ania ma se German tui hnoi longin tui pui kong adan cha tata wangin Britain chuan silai hlo zen siamna bol hlo atla cham tat maya chuti lai chuan juda mi fing thang scientist James Weissman chuan borok atanga lak nitrogen atanga silai hlo siam dan a hmuchuak ta Mr. James Weissman thil ti thada wang hian achungan lom zian tirnan British sarkar chuan thu chua Balfour Declaration ti chu asiam ta chu British Foreign Minister Arthur Balfour juda tana rambik pengai tura British sarkar athlen sakna lekha ania hei hi Balfour Declaration anti tak chu ania he thuziak British sarkarin juda tana rampek sak atiamna hemi lekha hi khovela thillar tak Balfour Declaration anti chu ania indo pui pakhat na in a hrin chua liau ani juda tana a hlut em na chu an ma ni pual ngei ram an nei le theina tura kong in honna declaration masaber ani wang ani ram ni tlaseng lo ro rel tu British sarkar chu juda te lam tanga siam alo ni ta chuti laya Jerusalem op tu chu Turkish hawan nia nima sela Jerusalem po December ni som pakhat sangkha jokwa som pasari khan British sipai hoisen hming thang General Edmund Allenby chuan pathian atel ve tla tawangin silai po met puak me lawin Turk ho ko ta chu an la tamai ani ti chuan juda te an mani ram nge ya an lu le na tura kong in honna ra bi masaber chu pe fel ani ta ka wangin indo pui pakhat na po chu atop zui ve tanghal boka League of Nations chuan April ni som ni panga sangkha chu ko som nia Palestine chu British nei hnuaya ada fel tabok ani hetia British thunei hnuaya Palestine alo tak hian British chuan aram tong atan Arabic le English baka Hebrew te po atel ve ngala hemi kum vek hian Hebrew Daily News po chua chan ve ngala nia hei hi Bible shilong thua omje thuk tak anaya ma se heta hi chuan kan soilang telman lawanga kan soi remchang le kan soi le donia tun halamin juda te chu Palestine hian lu thaidan kong dapin harsana tam takkara lopem lut zau thin to ma sela tuna chuan chunglam thil ti theina aron enroll ve ta aning yang kumsang kha chakwa som hi pahnia chuan British opna hnuaya UN shiat puina le rem ti na in a hu hawa ram lu na masaber chu alo omta ani
ti chuan kum sang kha chukwa som pasari le sang kha chukwa som ni pahnih te hi ramlu na tura kong hon na masaber an ni ve thunga ruat lok angin Daniela bungsom pahnih chang som pakhata hrilawng thu lo thlen dikna pathian hun ruat ani ti kan hrethiam hal ome tikchiau tu ten om ti chungchang hi kan ta lang zui le ngalanga Daniela hena awan pathian chuan ami Israel te tun hnu om dan tur chu in lang nai na mu tir veka shom na hun tribulation rap thak tak tak te chu an lama chhondon chaw ani ti Daniel an ashia chuan chung shom na te chu eng chena rei nge ni anga eng tika nge to pang ti hriat achak ta ema azot ta hiala van pathian chuan Israel fa te shremna hun sari top na le chumi hnuwa thilo om tur te chu a hun bi te nen lam ashia tir ta a khovel top na hun tur thlengin ashia tir veka nima sela khovel hun bi te top na ro chu thup le char tat tur na hriat tira Daniela bungsom pahnih chang khata tanga chang lia kan hmu kha Israel te chungchang thu kan soilai mek chu chung bungsom pakhat na thu hi ania tin halral thil hlan om fo te lak bo ania chiawna ten om din tir ani huna chang chuan ni sang khat le zahni le somkwa aniang halral thil hlan om fo te lak bo le chiawna ten om din tir hi thil thu mun soina ni lawin thil sang dei soina ania alo thlen hun in kara po kumzanga chuang zet atla ani halral thil hlan om fo te lak bo hi rom sipai general taita sa hun soina ania chatuan pui thiam pathian halral thil hlan le in thoina sacrificial lo ti bang tura ama taksa ngei hlana in thoina siam chu juda te chuan an pom lo wangin Jerusalem khwa temple a khan halral thil hlan te hlanin an la in thoi tluk renga halral thil hlan te chu ala om ta fo ani pathianin asoyangin edi somsaria general taita san Jerusalem aruna an hun thiang hlim temple po chu lungin tiang pakhat ma om lovin ati chheta veka juda te chuan mesia in thoina kha pom chuang lo ma se temple berom tak lo wangin halral in thoina chu an siam thei talawa in thoina le thil hlan om fo te chu lak bo ani ta ani general taita sa hi Daniela bungkwa chang somni paruka khopui le mun thiang hlim te chetura lal local tur asoya khania chiawna ten om din tir hi chu halral thil hlan om fo te lak bo ani hnu eng tik hun emo a lo om vele tur chaw ania alo om hun tu chu Daniela hian a soilowa hun chhut na bul ani thu chaw a soi ani chu wangin chiawna ten om din chu hriat angai ta ber zoka chu an hriat thiam lo awangin mifing tam takpo an zan kal ta thin ani Daniela bungkwa chang somni pasaria chuan ti chiaw tu chu ten om na thla chunga chuangin alo kalang ti ania mathai bung somni pali chang som panga chuan pathian ti chiaw tu ten om zol nei Daniela soya kha ti nain ziaka mun thiang hlima ding tur ani thu a soi ngal boka hei hian kan lalpa hring nun chan lai khan zol nei Daniela soi ti chiaw tu ten om chu mun thiang hlima ala ding lo ani ti atilanga chumi hnu edi somthum hnulama chuan ti chiaw tu ten om ti thei mai om tak ti chiaw tu chuan om nual ngei mai nima sela mun thiang hlima ding kher ero chu pakhat chiaw oma chu zol nei Muhammad akha ani Muhammad chuan asa khwa mu chua thar Islam chu abei se anga juda ten an lo pompui ve mai thei tak lo wangin edi zaruk somni pasari khan juda te chu abei chiama nasa takin na dar ta a edi zaruk somthum pahnia Solomon temple din na mun tuna Muslim temple Dome of the Rock anti din na mun khu Muslim temple sakna turina ruata hun thiang hlima ading ta ani ti chuan hun ruat kan hriat na tura ni sang kha jani somkwa chhut na tur chu Muhammad akum edi zaruk somni pasari le edi zaruk somthum pahnih chuan ita edi zaruk somni pasari le edi zaruk somthum pahnih atanga ni sang kha jani somkwa chu edi sang kha jakwa som pasari le sang kha jakwa somni pahnih alo ni chi amai boka zaruk somni pasari le sang kha jani somkwa kan bel chuan sang kha jakwa som pasari alo chuaka ti chuan zaruk somthum pahnih le sang kha jani somkwa kan bel le chuan
sang kha zakwa somni pahnih alo chuak le chi ani tin indo pui pakhat na kha alo chhuah tan na tak chu kum sang kha zakwa som pahnih Balkan ramboi na kha ni ya chumi kum sang kha zakwa som pahnih chu Mohammeda Mecca atanga Medina khuwa atlan chiat kum Muslim kum chiara Mohammedan era anti edi zaruk somni pahnih atanga chutin ni sang kha zanhi som kwa chuan aron holdik le chia boka heng hian shillong thuwa ti chiao tu ten mun thiang hlima ding ti chu Mohammed ange hi ani ti ati fia tok le ani tin mun thiang hlim ti thuwa hian hria thiam lo om thaya Solomon temple kha sinai tlaka mausia hena pathianin alema en tir to ang takadin ania temple panina Babylon saltang chuak te sakpo kha chutiang thawadin chuania achunga kian mun thiang hlim aoma mun thiang hlim berom boka chung chu edi somsaria haldal thilhan fo telak bo ani rol khan abo ve ngala nima sila juda de tan chuan temple din na mun shim kha abulla makan soita kang khan mun thiang hlim alani reng ani ti chuan Israel independent chungchanga kan kaita anga ramlu na kong alowin hon tharta ka chuan ram sang le mun sang atangin juda de chu asang telin anrin horkhom tuau tamaya chutianga juda hote an ram lampana an hole tak ngoi wang chuan arab ho thinlung a chol thei talawa kum sang chukwa somni pariata arab ho le zionist in kara buaina a chuak ta a chuta chuan juda mi za somni pathum la yan thia za somnga pathum an hliam boka kum sang chukwa som thum paruk April tha buaina chuak le a chuta chuan juda mi tam takan thile a chutiang chuan zionist le arab ho in kara in hir ngau na chol theilo chu alo in tran thar le ta ani British chuan juda te le arab ho chu ti lom ve adu boxi a an chungchang chinfel chu harsa ati hle boxi ram ni tlaseng lo ram op tu British meupo athutiama ading zo talawa white paper chuin Palestina juda te zalen taka an lu zel chu akhap tamaya juda te le arab ho inti boina reng chu a haider ta mi amayani ram sang atanga Palestina lutu juda te chu ram ribul vela le tuifinjet kama te chuan ain hor khoma mi pui pun khom na pianga kong hong ro ti le British sarkar horo se ti chu anaw hla ber anita a chuti laya zionist te shwai tu luber chu Ben Gurion ania ram an nei le theina tur chuan eng ang har sanana sa le hlau point lo muak ma se juda te chuan an su hre reng lawa beizela kalzel chu an tumru burania an tumru na le an din mun tlang pui alan theinan soizau lawin chung lai vela zionist shwai tu te kam chuak pahnih khat ta lang ta ila Ben Gurion a thosoi hi han ta lang masaila juda te hian kan ram kan ti thei tu ram pakhat chiang kuang taka kan nei ve ma chuan kan beizom zelanga atu langin ral thuam hang te poin kan beizel don ani alo tia Goldamir hian heti hian alo sei boka keini ho hi thina hlaumi te kan ni veka dam kho chu azel kan du ani ma se kan tan kong dang than tu rom to lova ral thuam chelek mai lo chu ti tur dang engma kan nei lo alo ti hial ani heng hian juda de tumru na le an kalzel dan chu ati chiang mai ome arab mi te ti lung oi lo an hlawa wangin British la chu athut hunga ading ngam to bok si lo ral thuam le ka ma ni ma in hai kuak achul ta ani kumsang chukwa somli panga chuan Palestine ram chinfel na tur thuwa America arin rol ve chanta a President Harry S. Truman chuan Palestina ral tlan juda mi nuai khat zet chu lalut turin British sarkar chu angena chu British sarkar atira zionist lamchang chuan a hnol datlat mai chuwang chuan juda pasal tha te le arab ho chu Palestina chuan alang apawa indo an chanta ani kum sang kha ko somli pasaria British chuan amo phurna chu UNO kuta a hlanta a hemi kum vek hian December tha Arab sarkar in suikhom Arab League dinania chung te chu Egypt, Iraq, Saudi Arabia, Syria, Yemen, Lebanon le Jordan te an nia bengwarnan UNO United Nations Organization lo din dan hi han soilok ila
khovel in do pui pakhat na kumsanga chakwa som pariata alo top tak nu khan nam sang sang te kara in hir hona le in do na om le tur laka invent him na turin nam in zom khom League of Nations chu sang kha chakwa som ni khan din ania nima sela chu chuan in do pui pani na po kha dang zo lovin adin chan ber le athil tuma a hlo chamta der maya in do rap thak zia Japan kho pui pani Nagasaki le Hiroshima a atom bomb thakin mishing nun na aswan na sajia le in do na chu chiat na thlan tu mai ani zia hria in do na lo chuak le thei tur veng tur le in hir ho na omek te kara in rem na siam turin khovel sarkar lian deuh deuh te chu in zom khomin October ni somni pali sang khajukwa somli panga khan UNO chu alo ding ta ani British in thunai na UNO kota ahlan kumvek sang khajukwa somli pasaria chuan UNO chuan Palestine ram chu thena Palestinian state le Jewish state siam fel arota herot na hi November ni somni bakwa buk ania palai som thum pathumin an thloba som pathumin an dulawa somin vote an pelova chutiang chuang Palestine ram then chu rotluk anita ani chumi Palestine ram then thuwa chuan UNO rabna ang chuan za somnga paruk point pali pasari chu Judaram anianga za somli pathum point panga pathum chu Arab ram ani thungang Jerusalem Judalama hian atel lawang ti ani Jerusalem chu internationalized city anianga ti ania interim period ta naram obdan tur chu hetiang hian siam ania Jerusalem chu neutral turam ma ni lo tura da tina ni chu interim period ta naram obdan tur hetiang an siam hi han tar lang zui le ta ila ama sabera chuan British sipaite chu many som panga sang khachukwa somli pariata ain withdraw vekanga August ni khat sang khachukwa somli pariat atanga in chanin thlani chunga ta ram panga Bolivia Denmark Panama Philippines le Czechoslovakia ten state pani hian opin Provisional Council of Government an dinanga ti ania panina chuan Provisional of Government chuan thlani chungin Democratic Election Assembly siamin abuat sa isakang ti ania he UNO rabna hi Jewish Agency in apom thailain Arab Higher Committee chuan apom thailova a hnol ngal ani harsanele boina tin reng kara chunglam program cho kal ngai na kal zela leim hring te chakna le thil ti theina in adan rual ani lawa British sarkar na to phun tiam thlen na tur darka ruk om ti in May sang khachwa somli pariat ni som pali tlaidar li chia chuan Tel Aviv khapuya Municipal Conference Hall Zionist Hotopa Ben Gurion chuan Israel sarkar thar adin thu chu khovel hriata apuang ta ani British chuan tlaidar ruka Palestine op na chu ati top ta boka America sarkar chuan Israel ram thar lo piang chu apom pui ngala British in Palestine op na ati top atanga minute som pani tlaidar ruk minute som pani a chuan America President S. Truman Israel ram thar pompui na thu apuanga UNO point apom pui ngal ani Juda da chu Simeon Bar kocha hawa an helawangin edi za som thum panga khan Rome Emperor Hadrian chuan Jerusalem aruna Juda da chu Jerusalem atangin a hnot chuak veka Jerusalem khoming chu akliati na thlaka an ram Judai ram Israel po chu an mel mahlun Philistia ho te kuta pein aram hing po chu Palestine ti na thak ta boka Juda te chu ram nei lawin an omta a edi zaruk somni pasaria ti chiao tu ten alo lang vele a chuta tang chuan Juda te chu khovel ram tina ti dar vekin omta khania chung huna tanga chut po a kumsang khat chuang zet ti chiawa to hnuin Israel thar chu khopui thiang hlim Jerusalem tel lawin apiang le ta ni chu gentel tani alakin lo miaw wangin Jerusalem khwa chu internationalized city ya da ania gentel te rabein ala omta ani Juda da chu an ma ni ram nge ya independent sarkar ni in aloading chuak le ta a nima sila an pathian hming omna an khopui thiang hlim Jerusalem tel lo chuan an lo makim theilawa
o Jerusalem ka thei hil te chuan ka kut ding lam hian a thil thiam hi thei hil vek ro se ka hriat reng lo te chuan ka lei hi ka danga bet tlat ro se ka hlim na ber aya Jerusalem ka du zawk lo chuan ti in Psalm number za chomthum pasari changa chang ruka Jerusalem tel lawa Juda te nun chu soya in afia zawk mai ome engtika nge Jerusalem chu an nei le le thayang ti zo na hi chu chan ol sam te ani ya ele gentle te nikin huna le ti ani mai chu zol nei da nialan nga sham hun ati khani ya ngak sham shama ni sang khat za thum som thum le panga thleng zo chu a enga thole Daniel abung som pani chang som pania alo tiang khan pa hun ruat gentle nikin hun tur chu nga sham alangai ani zol nei shilong thuwa thleng zo chu a enga thole ti hian ni sang khat za thum som thum panga nga thlen chu thil na mai lo tak le chumi hun thlen chu thil nga hlel om tak ma se ngak thleng zo lova mi tam tak mual liam na hun khir lo thleng tur thu chu akeng tel tlat ani kumsang ka chukwa somli pariat mai ni som palia Israel ram thar lo piang chu ni khat chau upa ani lain Arab sipai ten an ron run ngal tamaya ama atangin an beidang tur zong chu roman sa vek ania Lebanon le Syria ten marlama tangin Jordan le Iraq ten khochak lama tangin Egypt sipai ten chimlama tangin an ron beiron ta rup mai ani kha Arab phode tumdan ber chu Transjordan ten ni reilo te chung Jerusalem khopui an la anga chumi hnuwa King Abdullah sipai te chuan chimlam ram an pan zelanga Egypt sipai te chu marlam panakalin Tel Aviv khopui hual turan nia Egypt sipai pol dangin Israel ram chu alai takatan tlangin bung ni aphela dan char tlat turani boka tin Syria le Lebanon sipai ten Haifa khopuyan hualanga mai ni somhia Haifa laka Jerusalem po mai ni somhi pangama ngeya lak fel mi atur ti ania chuan roman na chu ti thlo tin ngai tur chuan mani mazon thawa thei topin an nor ta hloma sarkar ngel hetle hausa Arab ram tang rual ten chuti taka an ron beita ka chuan Israel ram thar ni khatlek opa chu a hlam zui le ngal mayang ti chu a hlo om hle ome nima sela kami Israel te chu salata ka hruai kir le anga tin khoram te chu an siam thale anga an lu anga tin grep huan te an siam anga wain chu an inanga huan te pon siam anga ara chuan ei anga tin an rama an ma ni ka phunanga an hena ka pek an ramata chu po chuin an omle to lawang ti hi pathian thu chuak ania amosa bungkwa chang som pali tanga som panga kan hmu kha Israel sipai te chu an cheveta an ram an nam le an ma ni ngei po an nun kho chhuana tura bei an ne boka Arab ho chuan an zuam sual deuh ani an tumang rengin khoilama ma an je hlei thei talawa Negev lama Egypt teng rol te chu Israel sipai te chuan cheson thei mi alwan dang bet tlata Lebanon le Syria sipai ho te la chu Israel sipai Hagana ho te chuan mason thei mi alwin an dang beta an nor kirzok tama maya an mani do tu mel ma sipai te chu kiltina che hlei thei lawin an dang bet tatlat maya June ni somni pakhata chuan iwen no ratnangin indo na chu a chol taria ma se July ni soma mel malam chuan an ron nor le chanta a Jordan sipai te chuan Gaza Strip le Jordan lui thanglam kamte an lak sakta a Israel lampoin Arab state thuk tak thengin an chu sak ve boka lida thona tum hun po an lak sakta hiala UNO Security Council in ka hai a han rota chu zomin July ni som pariata anin ka na chu an chol san le ta ani Arab hotene na indo na chu chol san tori ma se an ma ni ram chung in sing sakvel na konga luhai ram na khop boy na tok chu an hmu em tho mai chuti Israel ram thar lo ding le ta chu ni tin mi an thlenga thlatin kumtin an pung zela tiang main khovel ram tina tangin azatel telin an ron thleng zung renga chung milo thleng thar te tan chuan eile bar tur le an chen na in tur te lo ngai tu sak anga ya engtika nge mel ma te an ron beile don ti la hriat ani lawa englai po in rin reng a chul bok nen chuti huna lo in ven ve theinan chuan ral thuam chok lu anga ya sum in dai lo na ana du bok si heng zong hi an tua chuak ngat mai ani
niruk in do chung chang 6 days war hi han tar lang leila hetia in do na tak tak awm lo lai po hian Israel le Arab ho in kara in Tairan renga an ni awangin in ka zeu zeu chu deuh renga hliam le nun na chan pon ve reng ani kumsang chukwa somruk pasari mai ni somni pahnia chuan United Arab Republic President Gamal Abdel Nasser chuan Agaba liteng sol Gulf of Agaba chu akhar tamaya Israel longte tan kaltlang phal ani talawa Egypt sarkarin Suez Canal chu Israelin aman ve aphal lo wangin Agaba zom tu Elat Israel longchol mun chu dan pinin na ngala hen thil ti hi Israel an chona le do an lak na niya Israel la adiau du big lo in do an chan le tange nge ya Israel sipai commander in chief Moshe Dayan chak zong tak mai ania chetla an checha thipuyang mai in Israel sipai de chu tuipui sen lampanin atle in antle hum ani ber mai Arab namtang rual chuan Israel ram te takte mai ne na an in ri na mun poimo apia nga chuan an sipai te an chek chan ta Egypt chuan Sinai thalera sipai singria datlara marlama Syrian sarkarin sipai singli a cheka khochak lama Jordan sipai singli in tran mun an khuar boka Jordan pui turin Saudi Arabia chuan sipai sing ni athona Syria champui turin Irakin sipai sanga thon boka Indo an chan tak tak ma hian Cairo radio chuan kan ni pui te chuan he Indo na hi kumsom ni lai an lo ngak to a tuna chuan Israel ho chu thi na thurap thak tak tak kan zir tir don ani Arab sipai te in to khom na mun tu chu Israel ani tinan puang hiala Syria sipai ho tu pakhat poin Israel chu nilu chunga anti chiat vek tur thu asoi boka Cairo radio thu puan hian he Indo na hi sang kha chuko somli pariata Israel rampian tir te a Israel le Arab Indo na in ahong chua alani fanti ati chiang hle ome Damascus radio point mi huat thala juda ta thinlung chu an taksa ta pot chuaka vaivuta rabbet tura Indo pui rap thak tak chu thei to ba bai turin Arab ho chu asoma mai tharal lam khan nasara point Israel na Indo na lo le tur chu bithlia chin lo Indo na ani do na atumpo Israel ti chiat vek ani pathian tan pui na in kan he nge kein ringtlat ani tin radio apuang ani kumsang khachuko somruk pasari jun ninga jing khowa tan tira chuan Indo na chu ain tan le tange nge a an han in be tan phat atang chuan he tu tur chu a hriat deuh ngal tamai boka Israel khothlir na khol redar chuan mel ma bom thak tu thlona thlok an mu vele an rin lo lama Arab ho thlona trum hun poimo deuh somni panga chu a bei ve ta thuta Indo na mai khu chu a han re mo chuan Arab ho Indo thlona zali somni lai chu alo bo mia to maya Israel de chuan do tu nei lo ang mai in van bo rok lam chu an thunun theita a Sinai khomwal jing zuma tanga Egypt sipai ho no chuate Elet longchol mundan pina Agaba liteng sol Gulf of Agaba thunun theite chu thil harsa ani talo in beina nasaber chu Jordan ramria ania Indo an chana changa ni na Israel sipai te chuan Jerusalem khopui Jordan opna hnuaya thrin chu an la a chana lungbang bula chuan an ding ta a hebang hi Juda te temple ti chiat lawa la chun ania chu bang chana bangla tu Israel sipai ho tu chuan keini nungdama la reng zinga voina kan thil ti anga thil ro pui muto emo ti to emo kan la lawatia in sum zo lawin atapta ani he Indo na hi Indo na rei lo ber ni in niruk Indo na 6 day war vu ania chanchin chuina Indo na rei lo ber vu ani ma se Bible shilok na lam din huna chang chuan thil poimo ber ta jinga mi ania kumzabi tam takral nuwa Jerusalem khopui chu Juda de kuta aom le na masaber anisia niruk Indo na hi rei lo hlema se chunglam thil ti theina ain rol ve miaw wangin Israel chuan ama do tu Arab ramzau tak ala duai mana Egypt rama Sinai thaler zau pui mai chu Suez Canal theng rok in alak saka Syria chu Golan Heights area zau taka chu sak boka chung aya la poimo chu Israel dauran tu te zinga
Jordan atel ve awangin Jordan lui thang lama West Bank an ti tak Bible rama khopui mo tak Jericho te Hebron le Bethlehem te le Jerusalem khopum pui chu Israel sipai ten an la fai veka kumsang ni don lai Gentile te ra bea to Jerusalem khwa chu June ni sari sang kha ko somruk pasari ni lai ni ya apum puin chan chuina ta ani Gentile te ni yakin ta beisei le ngak hlel tak lo thir tu mi tam takin he hun lomom hi ngak thleng zo lo wamual an liam nu in pathian hun tiam cho lo thleng ta ani ngak ram rama ni sang khat le zathum le somthum le panga thleng zo lo chu anga thole ni sang kha zathum somthum panga chu chiawna te nom din tir ti chiaw tu ten om din atanga chu tur bok khania Daniel bung som pani chang som pakha changa som pani gan muang khan he ne ruk in do na hi shilong thu alo thlen dik na pathian hun ruat chu alo ni ngei mai ti hi phatrual ani lo ani jun ninga a in do an chan chau kha Israel sipai mason chaklu tuk an mu khan arang thaiang bera in do ti top trulian shia jun ni som pakhat khan UN Security Council chuan ceasefire asiam sakta rumani kha ma se Israel chuan du tok anga man hle thawani he ne ruk in dawa hiam pathian lo in rol ve ngai soina tam tak oma chung te chuan he hun hi ruat lok ani zia te chiang hle a ruat lok ani na le chunglam thil ti theina aron in rol ngai zia ti lang turin thil pakhat chau han tar langila he ne ruk in dona hian Israel sipai ho tu pakhatina soidanin a ho te mi som nga ve lek nen Sinai khomwal jing zuma an om lain Egypt sipai te chuan an hual bet tlat maya an hlau hle loma tlan chuana kong reng om si lo a thei dan danin a in phen ram rama thi hun an ngak hian ngot to mai chutia mang angem eman om lai chuan an kiang loka chuan mi puan var taksin tu emo hiaron langa an vai chuan an mu thawa reivak lo hnuwa abole tamaya Egypt sipai ho te chu hlau le thabarin an tlan cheta vek mai ani ti in The Mount Zion reporter chuan aziak ani in do alo to pa ama le ho te tu ma thi le hliamanam lova he sipai ho tu pathian om ring lo mi hi ring tu nge tak pakhat alo ni ta a pathian om tak zeta ama le ho te chu thina ta thil makin pathian in a chan chuak ti hretu le nge tak ring tu alo ni ta ani he ni ruk in do na hi hun kal to ani ya Bible shilong thu lo thleng dik zol nei Danielan ngak ram rama ni sang khat le zathum le somthum le panga thleng zo chu tia asoi pathianin Jerusalem kho chungchang thuwa Gentile nikin ati ron thlen fam kimna ani ti chu hairol lawin adikna kan hmu ani tirko polan rombung som pakhachang som hi panga a Gentile te fam kimna tia asoi ero ala thleng lo thunga chu khovel huwa pania hun lo la om tur ani awangin ring tu tan hriat mak mo ani boka nima sila tun tuma hian kan lu chil to lawanga Gentile nikin nen hian ero ngai pol ho lo tur ani Israel te shemna hun sari chunga hian shilong na thuanga Israel te hun tonga ngai pol thei thil tam taka omti shetaila a thome khang kan han ngai thak te ba ka khan history chuang tham khopa juda te turna Bible a shan pa taka shilok na omlem silo Israel shemna in aken tel tat chi te po tam takoma Israel te shem hun sari top nu sang kha ko som pali nu lama po pathian chunga athisen chu keima ni chunga le kan fa te chunga omro se anti awanga antor na zel po anima na indo pui panina hun laya juda te turna te kha arab thak ema ma se khang thil te kha Bible a hian a shamba ta ka shil lok na hei hi tia zuko chat tur om lo ani mai thei heng ba ka hian pathian chatuan rem ruat na Israel din thar le na ko nga po chanchin soi tham tam tak boina an to tam mani entir nan om kapur in do na te ejio na chen rap thak tak an to te amanga an mang thak na chungchang te Hitler chungchang te po Hitler an juda hawan suat tak chungchang te po kha soi tur tam khop mai Bible shilong na thu bel dik lo pal thei mai na tur tam ta go ma pathian thu hi tongpong basangam ngot chi ani lo te ro chu hriat tur ani pathian lekha thuwa shilong na reng hi mani ngai dana shil fia tur ani lo ti hi shema sata photila thu shilok reng hi mishing thuwa chuak ani ngai si lawa
mi ten tharau thiang hlim tirin pathian hena ta an soi jok thin ani petera pahnih na bung khat chang som ni atanga ni khanna kan hmu kha ol heti china hen kan du to kanga tikhan zawang reng takin kan han soi langa in hlok pui ngai kan be saya kan chunjom le vat donia